Ubak mar tamlin perbuat badeu chairman barim ka KHDC. Ulalai ban penyesok biang syak parti BJP ya ka balap yang bahaya lau ba Ernest Mori ubade state president ka BJP haka jingalang ta ka office jong ka BJP ha Shillong. Ubak mar tamlin perbuat udairu MDC barim ulai kunteng ru ya ka election MLA haus nem khat kanai spa kanai pulai bat khat kanai spa kanai pupra na ka parti BJP. Haka nega sngi ladan lang ru ki presiden Bakan thup nadu presiden ka Kishan Morcha, presiden ka Mahila Morcha, presiden ka Shillong City, bat kinong kersyan jong ba martamlin perbuat. Uba Ernest Mori ula penyang ngubha, yo ba martamlin uba lawan met penyang sok biang syaka parti. Katba na kaliang uba martamlin perbuat. Ulai thu bakadega sngi ke basa akan mau syirta. Nakap tajong ban penyang sok biang syaka parti hakabakum ke nekas sngi. Ulaong banang ni syakmat unya trelang rengkat berkeparti. Laha kino-kino kebenta, banwan ra ka jingkela ya ka jela. Ulaong ba ulajit ya kini ke parti serta ke Jing Im Jong U. Parti ila bende ya ka kam ka kum ka konstitusi jong ka parti ha ka bangila enroll iba martam din bot banadu mentakasni inde khot bapura jong ka parti Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh ka bangi om ka BJP te nakaliang kejongi kum ke parti matrai BI hidang kidi sngi ibladep melawan bantur sport garohils hak bahang thiru iladon ki ex MLA ki ba join ya ke parti bat ki don rusibun ki aspiran candidate ki benang ya airan hak ni election ka ba ladep hak ni election ahajar khat pra ki don ki prominent candidate ki bla join ke parti bat mentar unjuk hang ni bo kasih jantia ke jongi misokben ba hadian mengilaya perhat perhan ke parti gilayo abiang parti ba martam rin perbot ibala join biang sia ke parti ke jongi nak kaliang ke jongi ni beriang subha ya kinong kersian iki bayang basem coba martam rin ki bawan ban dia don rekat ban dia saki bat i bat kunjuro baro kinong tregap jong ke parti ke badon hoboka state kane ketika mission ke jongi haswa ban poi election arajar akurai kumba pitip gidon stang kumba katuk ade benai kane ketika por perkre ban perkhaji ke parti bat menta nang ne syakmat kiram don bun kiban join syak parti ke jongi akan dia sni benai ban wan nan ne sport nong stoin hak bahang khiru kin sudon ki prominent leader yang kiban join syak parti ke jongi तो खुबले सिबोन प्रेसिडेंट दंगा पार्टी Bharatiya Janata Party iba Ernest Mori iba nga juga di bana iba nilai itu aslam ba jadi aku sangat senang de ngai खुबले lang ni vice president lagi members dang party pirunang ni kibuan lang ba if you press punjo ngasmuk nak cika dia ba sachisin media kumune kala ban rong biang juga parti Bharatiya Janata Party kedai kesini ke bakrau kesini ke ba kerpang kesini ke kentang ina ngerjit kenang ini kesini minta kesini makan long kesini ke pengansa juga mau ke jini macam ke aku artrik naik ar snu aku jit kena ini bahkan sa akan cerita ke sini macam ini cuman jeng dengan sekali ke parti BJP. Lagi jeng siang aku akan betip ini kembali keren di bawah sewa dengan ngamde su gambar betumai. I am not a newcomer in the party. I think I have started my political career with the party BJP. Actually, ngade way ni founder members jong party ha gitu kipor. Nga rong ha party ha 1992 ha por bai ba moina simple idang long president benung kong jong party ha ni state jong ni. Ngale khunrui election kumbala kren bakren swa jong ha 1993 1998 wala ngam sinjok ngabra asli election ngri nglawan aga position awar waktu ke por aga ba
ke parti Ibreu apa Japon sih ke parti ke parti ke parti itu ke parti ke Bangol berting ke parti dari wat lagatar kila yarap kila aibo dengan lawan sebar ke kini ke encourage dengan continue ini kamu ke politics ni ke chance kabut baru ngepik jaga overall cuti kam dengan parti kam tam cepo India ngadi ihun ngadi ismutran kapun smi ka penrem mi kamse mo jangan kam tam cuti kam dengan prime minister ni Narendra Modi ke ngi ba kini tang kini ke parti ala si development ra ke development ya ke jinga selesai ke development boro kiliang kan hang ni apo ngapom tah ni state ni India boro wegeri India dengan ngasmo ba kumu breu bala dan slam politics ngedi ban ai ke jing kersan klan ai ngedi ban ai ke ti kamon ke ti dia ya ke parti menta bungin ai bos su prime minister jungi la si bol ki kap